Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствуют коллективы художественной самодеятельности «Башинформсвязь», «Селенерго», «Газпром», «Радуга», «Почта России», «Кайылыстар», «Ут», «Газ», «Элемте», «Почта» һәм кулланучылар тормагыннан башка бу тормышны күз алдына да китереп булмый. Многие люди думают, что связист — это коммутатор на телефоне, монтер, сидящий на столбе или кабельщик, прокладывающий линию связи под землей. Сегодня все отрасли связи развиваются быстрыми темпами, и для работы в них нужны энергичные и целеустремленные люди. Ежедневно мы включаем телевизор, общаемся по телефону, загружаем браузер, чтобы зайти на нужный сайт. И не задумываемся о том, благодаря людям, какой профессии мы имеем возможность общения и получения нужной информации. Газаби хөнәре бөтен кешелек дөньясына әйтеп бетергесез җылылык һәм уңайлыклар китерә. Өстәвенә калса химия, ошлама, төрле буягычлар һәм синтетик материаллар. Газчыларның хезмәт батырлыклары, йокысыз үткән төннәре, булар барысы да улы хөрмәткә лаек. Пищевая промышленность самая вкусная. Это хлеб, колбаса, молоко и печенье, и конфеты, и крупы, и шпроты, и масло. Все назвать нам не хватит стихотворения. Пищевик звучит гордо. Ты кормишь народ. От тебя он всегда только вкусного ждет. Кешелек өчен электроэнергия иң мөһим урын алып тора. Кичке урамнардагы яктылык, үйлердәге уңайлыклар, төрле оешма һәм предприятиеләрдәге эшчәнлек, булар барысы да электрга бәйле. Энергетикларның көндәлек хезмәте шушы ресурслар белән җитәрлек күләмдә тәэмин итүгә юнәтелгән. Кадерле дуслар, бу оешманың хезмәткәрләре тырышып эшләү генә түгел, күңелле итеп ял да итә беләләр. Siz bugün buna турыдан-туры şahitleri bulacaksınız. Bugün de yol sizge. Bir bahçası bir soyana uzmasın Allah'a şükür. İster misiniz yaşıyorsunuz? Allah'a şükür. Hayırlı tatlı bebeler, uzman ömür. Bezgin bir
начальника Озия Мустафина.
Bizning ishimizda radioga qo'llanishlar uyushmasi xizmatkari Ilshod Hilmutdinov. Boshqara tillar jamg'iyatining biyu kollektivi.
O'qiy gaz servis jamg'iyati xizmatkari Mudarris Safin. Agentlik simon oqsoqollar boboytira yonda qarasam rizosinmi deydi seni hozir yoshligingga keri qaytarsam yo'llarimni obod so'ylaganda quyoshlisimni olirsin alınmazsın sigeldeli yolda takırınanına varırsın yazmışımını yelkesinden alıp üzüm talap buyarsın durmuşundan indi düşler aşın şunday düşke güne buyarsın oturdum da biraz gına ulap ötken ömürlerini varladım durmuşumda yine qarağanday qavat uyap aradım. Bilip bulur musun balının temen tatıp qaramışa başısın anlap bulur musun turmuş yemin kurligine yazmış adısın var da üzümdeki ak şeşlerim bir de yokka düsünü juymağan tik şulayda ko'nglim qoraymagan bu dunyodan eli duymagan gelemim dedim yazmışıma ağırlıklar öttüm aramadan ür-yamadan yaşlı başlar için bir sebep de dava olmadım.
алтыбызда обыйлы энелі Шахид һәм Салават Фархуллиннар. Ayşandır dafil bilen zıhra Bir sen üzülüp seygenler Barı bir Huday teğeleden Uzdu bir yaşamışa ölgenler Bayrılsa da kışkanladı Soyrasa da kışları yada Birbirini ölüp seygenler Saf mühebbet varlı dünyada Odaşlıqda mollanmadasin Eyleden balası şunu bil Seysem de digu Bar bir saf mühebet dügel Bayrılsa da vakmış kanardı Sayrasa da ışlar yada Birbirine siyerli Saf mühebet varlı dünyada Saldın buranlarda Buranlar bilen gidip vardı Bir özel buldun akıllı jirde Saf mehabetsiz bölüp kaldı Bayırlara akış anardı Sayrasana kışları yada Emirlerine ilmez diyerdi Sahnede Sel Enerji yigitleri Anatoliy Samiyev һәм Ростислав Абканиев. Tuvimos,
Жырлы Радуга ұйышмасы қызметкері Финат Зигануров. Kursam üzerine
oylay Kursam özünle Hiç temini duymayım İlke bağladay Kilişek oylay Şekil behrim, sesleşim Ol şeşeklerden ilham izleşik Ol şeşeklerden ilham izleşik Bulbullar gibi gürleşik Ol şeşeklerden ilham izleşik Bulbullar gibi gürleşik Bulbullar gibi gürleşik Sizning oldingizda Gaz Servis hamda Energo jamg'ayatlarining xotin-qizlar vokal ansambli. Şahlarında güneşlesin bir
Sahnede Elif'te bölüge hizmetkari Rinat Hasanov. Telefonar Allah'ına duyamacılıklarını kavuşuruz telefonun demir çubuk varında bir giz kuyaş bayışında bir giz çıkış varında Eliyimden şu sözler uzaklarımını koygardım yaşadığında yine yürek telefondan söyleşiler güzel yuvatığına sağınılarını basımda elle uyatığına kavuşuruz telefonun demir çubuk varında bir yüz kuyaş bayışında bir yüz çıkışlarında Eliyimden şu sözler uzaklarımını koygardım yaşadığında yürek Güzesin haberimizi Aylarda yürümezsen Sen giresin halimizge Biz girebilmezsek de Kavuşuruz telefonun demir çubuk varında bir giz kuyaş bayışında bir giz çıkış varında Eliyimden şu sözler uzaklarımını koygardım yaşadığında yürek Eliyimi tuğan gününde varızlar sırga telefonlarda yol etsinler bugünge kavuşuruz telefonun demir çubuk varında bir giz kuyaş bayışında bir giz çıkış varında Eliyimden şu sözler uzaklarımını koygardım yaşadığında yürek koygardım yaşadığında yürek yayına Sizden 3. yıllı radyo uyuşması hizmetkari Liliya Ramazanova. Yaratan da bilme, sağlaman da bilme kullarından olma olalı Nazlar
Хезмәт элемтә бүлегенең ир-егетләр вокаль ансамбле. Yollarında ökseydi Yaşamında bakamadım saylanıp yılıydı Hey! Yaşın git o bölgene Uzayken bizlere Yaşın git o bölgene Sağlı bizlere Yaşın git o bölgene Uzayken bizlere Yaşın git o bölgene Sağlı bizlere Зәлинләргә җәмгыяте хезмәткәре Ингил Камаев башкаруында Татар биюе.
Милюша Саитова. Кешесі табыла бұл дүнияда Шулай инде язылған ол біздің язмыш юлына Сандуғашқа, қарлығашқа, қарлығаш Менің көңлем желкенләні янарымда сен болғаш Сандуғашқа, қарлығашқа, қарлығаш Менің көңлем желкенләні янарымда сен болғаш Шулай күліп жырлап бейіп яшігәлі біргәлі Әр яқтан да біздің тұрмышы болсын еді түгәрі Сандуғашқа, қарлығашқа, қарлығаш Менің көңлем желкенләні янарымда сен болғаш Сандуғашқа, қарлығашқа, қарлығаш Менің көңлем желкенләні янарымда сен болғаш Күзлерден соқла бізні Құдайым Күзлеріне қойсын әлі ят кішілердің ойлары Сандуғашқа, қарлығашқа, қарлығаш Менің көңлем желкенләні янарымда сен болғаш Сандуғашқа, қарлығашқа, қарлығаш Менің көңлем желкенләні янарымда сен болғаш Менің көңлем желкенләні янарымда сен болғаш Янарымда сен болғаш Сахнада газ-сервис жамғайты қызметкері Салават Фархуллин. Ey dostlarım sizden bilən şart benim köngüllərim Şart benim köngüllərim Dağda şulay şatlıq bilən ötsəydi ömürlərim İzdən sığıb bildim yunum roza sabını bilən Roza sabını bilən Sabınımdan düşüp gitti sizni sağını bilən Altın pişirgen biller, dabıda pişirgen derin Dabıda pişirgen derin Pişir aşkakta sarsarıyla tartıp alırsın derin Orada kış demek ki tatışmaklarla gelirsin Uçmaklarla gelirsin, uçmaklarla girilmesin Doğrunda gelirsin
Дорогие друзья, на этой высокой ноте мы заканчиваем наш фестивальный концерт «Сельские узоры», посвященный Году семьи. И эстафету передаем Центральной районной больнице.